Sisponsor samandla mahewu. Sive enhlitweni ukuthi chosolo lo. Uyabona ngabe kunenjabulo uva ukuthi hayi bani bayijabulela into yabo. Uvale ngekhathi ungeke ukhona ukubona. Lena ke iproduct yeni bekunene. Ngivile Sherman asho nje ukuthi hey sibuya kutse nani ngale product le. So nasibuya kutse asichubeke siyisupport emadoda. Yenu nabe seningasayi support hawu sekude. Niyakubona moslobo. Siyabongile ke mathi siyabonga kuba ama teams wabonile ngendlela bekadlala ngayo. Kude ebudlangdlanga ngikubonile. Babe CEO bengihle ngifika babe nginyenya bangi-invite abo nawo bodokotela. Sithi siyabuka imidlalo lemihle. Ngiyathemba ukuthi kukhona abadlali esitabaphika. Uhlungithinza babe CEO nakuhlebela athi hayi ngibone lapha kujezi number bani. Lokho bekunene kuhle kakhulu ngoba funa sipromote lo mdlalo. Ngijabula kakhulu ngoba amandla mahewu with partnership with the right sport semidlalo. Imidlalo ema games kude longawathandi. Uyubuke nje la kudlalwa khona ngendlalo kugcwale ngayo. It's a yona ihosta lapha lapha ePrince of Wales. Ngaba la kusilingi ngabuka ngathi hey ngenjabulo. Hey kuhle. Bantu noma abe uyababhadarisa bachubeka bangena shothi yini ngiloluthando. So that means mandla mahewu partnership with the right sport. Siyajabula nathi Steve asi proud. Ngidawufisa khalasila ema team la sahlabene. Njengoba uSherman asabekile iW action ka A. Congratulations kasishaya letandla. Phindza futhi abang number 1 ka B lokuyi Woodlands. Nayo kasishaya letandla. Emarana phu ku B division kube Junction Stars. Kana sishaya letandla. Bekunene sifika lana kubuya khashana kubuya kutse. Njengoba ngisho nje ukuthi ngendlela bekudlalwa lapha wabona amadoda athatha imisele. Kude lofuna kuba ngaphansi kwalomunye. Njengoba bethishintshana ama interchanges ngivile Sherman asho ukuthi ayibe bahlala baya ku number 1 bafuqane uthi angeke akathule emthini siyamehlisa abuye ku number 2 abuye ku number 3 njalo njalo. Shothi yini lo mdlalo lokhona ukuthi ngiloyo ufuna kuphokophela kubani lapha edule ekucaleni. Kodwa ke amandla bawathatha onke lawo. Kude lenzawo nayi lenye secret. Nayi secret. Na ukufunza kahle nje lokho kuyasho ukuthi proud iswazi kusho ukutheni kwakhiwe la kaNgwane. Sakwakhela ini sakhele eMaswati. Yini igama lako mandla mahewu. So that means vele akhona lamandla. Noma ungentani labafikile ke CEO babe lokuhlebela bebahle babasenhlanhleni ukuthi bahle bathola lamahewu nabadlala lapha. Bathi busu. Hayi tubayela usuka lapho ngelinye. Second half ngithi ngebatawutsinwa hayi nani. Ngibona lana babe CEO wemagoli umuntu athatha lokumnyatha asambe. Ashobele naye bathi go. Hawu sengenile. Sebajabula. Ngibona bunanzi ke lokho bekunene sikujabulela nathi. Sisponsor. Kungabi ukuthi nje hawu nakuse kuyaliwa sekuyashaywana. Yebo kona lokuliwa lapha ebholeni lokufucana sifuna ini sonke siphophele ku number 1.